atletici. A sutra se završava Evropsko prvenstvo u paraglajdingu koje je pre 12 dana počelo na Kopaoniku. U disciplini prelet takmiče se 122 pilota iz više od 20 zemalja. Naš gost je Milica Kljajić iz Vazduhoplovnog saveza. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Za početak, kakva je to disciplina prelet? Jako zanimljiva. I za letenje i za gledanje. Jako atraktivna. Dakle, to su trke vazdušne koje budu dugačke čak i više od 100 km. Evo, poslednjih dana je bilo jako lepo vreme na Kopaoniku i u okolini, tako da su trke bile od 60 do 100 km. Dakle, po nekoliko sati piloti koje lete letelice bez motora ostanu u vazduhu. To je bilo zanimljivo jako meštanima opštine Raška da gledaju, jer, evo, kao što vidimo i ovde na snimcima, nebo bude potpuno onako raznobojno i išarano različitim paraglajderima u različitim bojama. Ove godine možemo reći da su vrhunski piloti paraglajdera došli na Kopaonik zato što je selekcija bila jako rigorozna. Kako oni inače stižu do poena bodova? Kako ih osvajaju? Kako se zna na kraju ko će pobediti? Dakle, u ovoj disciplini prelet zadaje se trka koja se određuje svakog dana na početku kada se vide kakve su vremenski uslovi, gde se očekuje razvoj oblačnosti, gde je pojačan vetar i tako dalje. Onda se zada trka koja može imati nekoliko tačaka. Te tačke nisu fizičke tačke, već se postavi recimo cilindar oko neke tačke od 200 ili do 500 metara. Piloti moraju da, kako oni kažu, overe te tačke. Dakle, moraju da uđu u njih makar i na 2 sekunde i da treba da stignu do cilja. Naravno, ne stignu svi do cilja jer to su ipak i tako postavljene trke da neki koji ne uhvate termiku u pravom trenutku moraju da slete ranije. Moram da kažem da smo iz prethodnih godina imali iskustva da meštani vole nekad da ne stignu do cilja, jer slete u sela da ih dočekaju meštani, ljubezni meštani opštine Raška, koji ih onda ponude projom koji ste i vi jutro spremili, domaćom rakijom i tako dalje. Tako da nije strašno ni kad ne stignu do cilja, ne dobiju maksimalan broj poena, ali mogu da dobiju neke takozvane leading poene, recimo ako vode grupu pilota koji onda na osnovu njihovog ponašanja, njihovog letanja može da vidi da li tu negde, kako oni kažu, radi termika, da li mogu da dobiju tu na visini da bi onda mogli da stignu do cilja ili ne. Ti piloti nekad mogu da naiđu na pravi put, pa će u tom slučaju pobediti verovatno u trci ili biti među prvima ili da pogreše, ali opet će dobiti te leading poene jer su drugi piloti imali šansu da nauče iz njihovih grešaka. A kako se kontroliše taj let? Jel oni imaju na sebi neki uređaj? U smislu kako ne padnu na zemlju ili kako stignu do cilja? Kako se kontroliše, kako stignu do cilja? Kako da znamo da je neko prešao tu, jel tako, zadatu dužinu, da, oni imaju sa sobom uređaje, takozvane trekere, koji na svakih 2 sekunde pokazuju štabu takmičenja, na kojoj visini se nalazi pilot, na kojoj poziciji, dakle GPS koordinati i njegovu brzinu kretanja. Tako da vi u svakom trenutku znate da li je neko skrenuo recimo sa te putanje, da li ima neki problem ako vidite recimo da naglo gubi visinu, znači da pada, da ima neki kolaps krila, ne daj Bože, ili ako vidite da se nalazi na zemlji dugo vremena, da mu je brzina kretanja 0. Znači, ako nije seo kod nekog domaćeg meštanina da popije kafu, da verovatno ima neki problem na zemlji prilikom sletanja i tako dalje. Bezbednost takmičenja je uvek najvažnija u cijeloj organizaciji, zato imamo tim od 50 ljudi koji brine o tome. Dakle, bezbednostni direktor je možda najvažnija čak funkcija na takmičenju. Nismo do sada, evo imamo još sutrašnji dan, imali nikakvih incidenata. To su zaista, kao što ste rekli, vrsni piloti, jer su ove godine podignuti kriterijumi ko može da učestvuje. Ranije ste morali da budete među 2000 najboljih pilota u posljednje 3 godine da biste se kvalifikovali za Evropsko prvenstvo, a ove godine morate da budete među 400 najboljih u posljednje 2 godine. Dakle, zaista su među najboljim pilotima sveta danas na Kopaoniku. Čuli smo malo pre na početku razgovora da je vreme išlo na ruku pilotima paraglajdera, ili tako? Današnje vreme iskoristit će oni na najbolji način, to se nadamo. Zašto je Srbija, da kažemo, povoljna i zašto su takozvani tereni u Srbiji toliko dobri pa da mnogo stranih pilota dolazi da leti u Srbiju? Nama je posebno drago što dolaze piloti ne iz onih zemalja u kojima taj paragliding nije toliko razvijen ili koji nemaju tako sjajne terene, nego upravo iz zemalja koji imaju Alpe, koji imaju fantastične terene za letenje. Dolazili su nam ranije godine i čak i ljudi iz Južne Amerike gdje imaju isto također fantastične planinske vence, mogu da lete po nekoliko sati. Dakle, dolaze nam i ljudi iz Francuske, iz Nemačke, iz Švajcarske. Evo, oni trenutno čak i vode na ovom takmičenju. Kopaonik i taj deo i oko Niša i oko Kopaonika, uopšte opština Raška, jako su zanimljivi za letenje. Ima dobrih vazdušnih strujenja koje njima omogućavaju da na toj letelici bez
motora ostanu po nekoliko sati u vazduha. A imali smo i prethodnih godina takmičenja koje su bile neka vrsta pripreme za ovo, gde oni u stvari ispituju i teren na kojem se leti. Pripreme se za to evropsko prvenstvo, da malo upoznaju, jer uvek su domaći takmičari u nekoj prednosti, poznaju vazdušna strujanja, poznaju kako teren izgleda. Upravo zato smo uz pomoć Ministarstva omladine, sporta i Sportskog saveza Srbije organizovali ta predpripremna takmičenja, da to bude neka priprema i za nas kao organizatore, ali i za pilote koji dolaze. Srbija će biti domaćin još jednog evropskog prvenstva, ali ovde je disciplina ne prelet, nego precizno sletanje. Znači, pilot mora, koliko sam to shvatila, da sleti i pogodi tačku od samo 2 centimetra. Koju medalju brani naša reprezentacija? Naša reprezentacija je 2009. kada je organizovano to evropsko prvenstvo isto kod nas u Nišu, imala srebrnu medalju. Imali smo čak i evropskog prvaka tada. Na poslednjem evropskom prvenstvu i na poslednjem svetskom doneli smo bronzu, tako da sada branimo tu bronzu. Mislim da imamo sjajne šanse da možda čak i neku veću medalju osvojimo. Imamo recimo našeg pilota Gorana Đurkovića koji je 3. na svetskoj rang listi. To je nešto poput ATP liste u tenisu. Dakle, zaista imamo tu vrhunsku reprezentaciju koja, kao što ste rekli, sleće na novčić. To je zaista potreban trening. Oni su išli na pripreme, dobro su uvežbani i očekujemo medalje. Očekujemo medalje i da sa njima dođete ovde posle tog prvenstva. Može? Svakako. Hvala Milice mnogo, poslužite se projom. Niste sleteli u Rašku, ali ste sleteli u naš studio, tako da slobodno možete uzeti proj. Mi smo valjda neki dobri domaćini. Jeste, hvala vam. Hvala što ste bili gosti Jutarnjeg programa.